Angibingelele kuseni bazalwane egameni likaJesu Kristu kungumsombuluko umhla ka-19 May 2025. The Lord is good bafowethu, sibonga ukuvuka, sibonga ukuthi uNkulunkulu aphinda sethembe bazalwane ngalolu suku lanamhlanje, ngoba kuyiqiniso ukuthi uNkulunkulu mayefuna ukusebenza usebenzisa umuntu, kanjalo futhi nesitha uma sifuna ukuqeda ngabathile sisebenzisa umuntu. uNkulunkulu esinikeza ithuba lanamhlanje lokuba sivuke bazalwane, kuyisikhathi sethu sokuba simdumise kuyisikhathi sethu sokuthi esilibabaza igama lakhe ngezinto ezinhle asenzele zona. Nali-ke izwi ekuseni bafowethu engicela ukuthi-ke sikhulekele kulo usuku lonke, litholakala laphana-ke ku-Isaiah 43 uverse number 18 lithi-ke, ningakhumbuli izinto zakuqala, ningazindli ngezindaba zasendulo, bhekani ngiyakwenza okusha kuyakuqhamuka manje. Angithi niyakwazi na? Yebo, ngiyakwenza indlela ehlane nemifula kwahlongasibi. Izilwane zasendle ziyakungidumisa namakhanka nezitshe, ngokuba ngiveza amanzi ehlane nemifula kwahlongasibi ukuphuzisa abantu bami abakhethiweyo, laba bantu engizenzele bona ukuba bashumayele udumo lwami. Bafowethu, ngifisa ukuthi kuseni egameni likaJesu ningakhumbuli izinto zakuqala. Athi uPawuli, ngiyakhohlwa okungasemumva kodwa ngisilulela okuphambili. Iyabambezela into yabantu abazindla ngobuhlungu bepast yabo, iyakhalisa into kuNkulunkulu yabantu ababambelela ezintweni ezenzeke emumva, noma ngabe zinhle noma ngabe zimbi, kodwa uthi uNkulunkulu ningazikhumbuli lezo zinto. Isizathu saloko uthi bhekani, ngamanye amazwi behold, watch out, vulana amehlo enu. uNkulunkulu akanipha amehlo, nivula amehlo. Uthi uNkulunkulu ngoba lento ifuna ukubukwa, lento uNkulunkulu afuna ukuyenza, uthi ngiyakwenza okusha, uthi kuyakuqhamuka manje. Ngamanye amazwi, when God is about to do a new thing, that new thing is something that is going to happen now, because the God that we are serving is the God of the now, uNkulunkulu wezinto ezintsha. Uthi uPawuli-ke, ngizilulela kokuphambili. Ngamanye amazwi, ngijonge ukuba ngingakwazi ukufinyelela emgomeni uNkulunkulu anginikeze wona. uNkulunkulu ufuna the moving church, ufuna uNkulunkulu umuntu oyaphambili. uNkulunkulu ufuna the person who understands that God is a God of refreshing memories. uNkulunkulu owenza izinto ezintsha. uNkulunkulu wesikhathi, uNkulunkulu obhekayo ukuthi ngabe usuredi yini to receive izinto ezintsha from him. Uthi uNkulunkulu singabe sisakhumbula izinto ezindala bafowethu, singabe sisabanjezelwa ukwehluleka kwethu okudala, singabe sisabanjezelwa izinto ezisilimazile lezinto ezisiphoxile, kodwa uNkulunkulu uthi masiphokophele phambili. Bengithi bafowethu, ngifuna ukusho njalo namhlanje kuseni laphana kuverse 20 lithi lelizwi, izilwane zasendle ziyakungidumisa. Awubafethu, singayivumeli into ukuthi sificwe isikhathi sokuba sihlulwe izilwane ukumdumisa uNkulunkulu. Uthi laphana kuverse number 21 uthi labantu laba afuna ukuthi bamdumisa bayithi, abantu laba ababizele kona ukuba bashumayele udumo lwakhe. Luzovela kanjani udumo lukaNkulunkulu bafowethu? Sisabambelele kwizinto ezisihlulayo, sisabambelele kwizinto ezisikhathazayo, sisabambelele kwizinto ezisikhalisayo. Uthi uNkulunkulu ufuna udumo lwakhe. Udumo lukaNkulunkulu luza ngezinto ezinhle asenzela zona. Udumo
likaNkulunkulu luza nezinto ezintsha uNkulunkulu afuna ukuzenza. Namhlanje ekuseni bafowethu ngithi uNkulunkulu wezinto ezintsha makafinyelele nakweyakhe impilo. uNkulunkulu wezinto ezinhle makafinyelele nakweyakhe impilo. Ashumayeli yona kakhulu i-prosperity, kodwa uNkulunkulu othi kunezinto ezintsha afuna ukuzenza. And into mayintsha iyathokozisa, into mayintsha iyajabulisa, into mayintsha yenza ukuthi ungawuvala umlomo wakho. uNkulunkulu ufuna abantu abangezi ukuwuvala umlomo, kodwa into ezokwenza ukuthi umlomo wakho ungavaleki ukuthi uNkulunkulu umvumele enze izinto ezintsha empilweni yakho. Ngithi bafowethu nalizwi, the prophetic word of the Lord, izwi kaNkulunkulu eliyispecial namhlanje ekuseni elithi bhekani ngiyakwenza okusha, kuyaqhamuka manje. Athi yebo, ngiyakwenza indlela ehlane nemifula kwahlonga sibe. Ngamanye amazwi, ogwadule la izinto zingathembisi khona, la izinto zibuhlungu khona, uthi uNkulunkulu, the God of heaven, ngiyakwenza indlela. I'll make a way, I'll make a way, I'll make a road. Ngiyakwenza indlela ehlane, athi ngenze nemifula kwahlonga sibe. Umfula usymbolize abafowethu the overflow of God. Usymbolize ukuthi ngamanye amazwi lethu uNkulunkulu afuna ukuyenza ngeke isanqamuka, into engeke ivinjwe umuntu. uNkulunkulu anibusise abafowethu osukwini. uNkulunkulu abeke isandla sakhe phezu kwenu, akhanyise ubuso benu. uNkulunkulu anenze nibe attractive to izinto ezintsha, nibe attractive, nibe ubuthi wezinto ezinhle, nibe ubuthi weglory kaNkulunkulu. uNkulunkulu anenze nithandeke ebantwini, anenze nibe isibusise ebantwini. uNkulunkulu agcwalise ifiso zenu. May God bless you. uNkulunkulu anibusise. Siyabonga.